Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Sve za fudbal. Kao što većina vas već zna, naš Nikola Vasilj je potpisao za saudijski klub Al Darija, bi trebao biti njegov novi klub u Saudijskoj Arabiji. Velika stvar i velik transfer o kojem je se puno pisalo ovih dana. Zaista iznenađujući transfer, s obzirom da smo očekivali da će ostati u Njemačkoj, ne u St. Pauliju. Vrijedi napomenuti da je St. Pauli ispao iz Bundeslige, da su bili posljednji na tabeli, vrlo teška sezona iza njih. Nikola Vasilj je bio vrlo solidan ove sezone uprkos haotičnoj sezoni njegovog kluba. Dakle, znali smo da će uslijediti transfer, ali Saudijska Arabija jeste zaista veliko iznenađenje. Ali sada kada smirene glave razmislimo o tome, prije svega trebamo napomenuti da transfer još nije zvaničan, iako su ga ozbiljni mediji ili najavili, moramo naglasiti da još nije zvanično i da se još svašta tu može izdešavati. Uglavnom, ako potpiše, dakle Al Darija je klub koji je popeo se u Saudijsku Pro ligu, dakle u prvu diviziju, popeli se iz druge divizije, pobijedili play-off. Zanimljiva ekipa koja će sasvim sigurno biti totalno izmiješana i totalno obnovljena za ovu novu sezonu. Prisjetimo se samo kako je Neom SC, kada je se popeo prošle sezone u Saudijsku Pro ligu, izmijenio totalno svoj roster i doveo velike zvijezde u njegov klub. Osmi na tabeli su završili, tako da možemo očekivati sličnu sudbinu za Al Dariju i evo, izabrali su našeg Nikolu Vasilja za golmana. Što se tiče Nikoli, 30 godina, ovo mu je veliki transfer, naravno ne klubski, nego financijski aspekt. Naravno moramo spomenuti financijski aspekt kada je u pitanju Saudijska Arabija. Ovo mu je bila sasvim sigurno posljednja prilika da potpiše ugovor koji vrijedi par miliona i moramo naglasiti i moramo odmah reći da ga apsolutno razumijemo. Razumijemo ga s obzirom da nakon ispadanja St. Paulija naravno trebao mijenjati klub, ali za one koji su naivno očekivali da će doći sada neka svjetska sila da usme našeg Vasilja, nažalost naš Nikola Vasilj, ako ga volimo i nama je najbolji, naš Nikola Vasilj nije za tog nivoa, još mnogo toga mu nedostaje, samim tim što ima 30 godina, nema još prevelikih prostora za napredovanje, a ono što mu najviše fali da bi odskočio u neki novi jači klub jeste igra nogom. Spominjali smo to često kada igra reprezentacija Bosne i Hercegovine, zaista manjak u njegovoj igri, lijeva noga mu je katastrofalna i globalno ispucavanje i kratki pasovi mu nisu baš najbolji, ne ulijeva tu sigurnost po tom pitanju, ali je zato fenomenalan za refleks odbrane. Zaista fenomenalan refleks ima Nikola Vasilj, koliko nas je samo puta spasio sa tim odbranama, već u Rumuniji kada su počele kvalifikacije, pa onda sa Velsom, Italijom, naš Vasilj je vrlo dobar po tom pitanju, a sada slijedi izbor kluba i onda ispadne prilično logično da je izabrao destinaciju poput Saudijske Arabije, a oni što se brinu za nas i za našu sudbinu, reprezentacija Bosne i Hercegovine će i dalje dobro funkcionisati sa Vasiljem na golu, s obzirom da ako jedna pozicija nam odgovara da igra u Saudijskoj Arabiji, to jest golman. Zašto? Zato što ono što najviše se kritikuje kada igrači odu tamo jeste naravno taj financijski aspekt, ali nećemo u to ulaziti. Ulazit ćemo više sa strane fizičke spremnosti koja se mnogo kritikuje kada igrači odu tamo. Naravno nije isti level, ali u slučaju golmana to ne mijenja ništa previše. Treninzi ostaju isti, a igre također. Ono što nas može također tješiti jeste da je ekipa koja se tek vraća u prvi rang, dakle bit će dosta izložen napadama i dalje će moći trenirati svoje refleks napade. Nadamo se, u ovom trenutku je zaista teško da kažemo kako će igrati njegov klub, s obzirom da će se promijeniti dosta toga u rosteru. Nadamo se da će igrati sa loptom u nogama, da će imati posjed, tako bi Nikola Vasilj čak mogao unaprijediti svoju igru nogom, što bi svakako bilo od velikog značaja za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Za one koji sumnjaju u budućnost njegovu sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine, moramo reći da nema razloga da se brinete. Vasilj je veliki profesionalac, pokazao je to kroz svoju karijeru. Njegovi kvaliteti će ostati isti, u to ne treba sumnjati,
a i moramo naglasiti da iza njega nema prevelike i prejake konkurencije. Uz dužno poštovanje Zlomsliću, on je vrlo dobra dvojka, ali nema to kvaliteta da bude naš prvi izbor na golu. Potpisao je i on promijenio klub i potpisao za Karabah. Biće zanimljivo pratiti njegovu budućnost, pogotovo što se tiče evropskih utakmica, da li će se Zlomslić pokazati u najboljem svjetlu, a što se tiče ostatka konkurencije, još je to mlado, neiskusno, vidjet ćemo da li će se kroz par godina pojaviti neki golman koji će biti konkurencija za mjesto u prvoj postavi. Dakle, da zaključimo, ne bi nas trebalo previše brinuti taj transfer u Saudijsku Arabiju. Golman ostaje golman, kvaliteti ostaju isti, a igra Nikola Vasilja se nadamo može čak i unaprijediti. Naravno, drago nam je i zbog njega, s obzirom da može potpisati i zaraditi velike pare. Zaista momak koji je se mnogo trudio i izborio za ono što sada ima i zasluženo može otići po jedan velik ugovor. Za sami kraj ovog videa spomenut ćemo i Tabakovića i Radelića koji su promijenili klubove. Radelić je potpisao za Dinamo, zanimljiv transfer, dakle ostaje u Hrvatskoj, sasvim sigurno se može to smatrati kao iskorakom. Prolazak od Rijeke do Dinama, Dinamo je apsolutni favorit za osvajanje svake titule u Hrvatskoj. Vidjet ćemo da li će imati mjesto u prvoj postavi, trebalo bi naravno to biti slučaj. Radelić će tu svakako unaprijediti svoju igru, a mi ćemo naravno pratiti njegove utakmice i nadati se da će biti zanimljiv, pogotovo u utakmicama u Europi. A što se tiče Harisa Tabakovića, veliko iznenađenje što je potpisao za Salzburg. Nakon sjajne sezone u Bundesligi možemo smatrati da je korak prema nazad odlazak u austrijsku Bundesligu u Salzburg. Iako je to austrijski gigant, zaista Salzburg nije taj kvalitet koji smo očekivali za Tabakovića. Prije svega očekivali smo da će ostati u svom klubu. Došlo je do promjene i to do iznenađenja. Ono što je sasvim sigurno jeste da će imati mjesto u prvoj postavi. Sasvim sigurno dobio je i zanimljiv ugovor što se tiče financijskog aspekta kojeg ne smijemo zanemariti. A naravno pratit ćemo njegove evropske utakmice, to je možda najzanimljivije. Imaće iskustvo i priliku da se iskuša sa najvećim evropskim klubovima. Pratit ćemo naravno njegove partije. Za sada to su 4 zmaja koje su promijenila sredinu. Dosta je bilo iznenađenja, očekivali smo možda bolje klubove, ali kao što smo rekli, pogotovo za Vasilja se ne treba brinuti. Tabaković ostaje Tabaković, golgeter koji će u svakom klubu znati zabiti. Radelića ćemo pratiti, također i Zlomslića. Koje je vaše mišljenje o ovim transferima? Ostavite to u svom komentaru, a mi se vidimo uskoro. Hvala vam.